Usha anyame adumade pa bi ache sa pepe obaso anu ade no wa hye na onu efe nya bia de atie ohema na da ha no mama da me nchen mama ne say Pacho me we bia wokode ese Kwadwo Nkansah na oya no la o Ghana ho no ese kwade ese Kwadwo Nkansah se oba de ofana eso for oba nya mesuro wo no mu oba obu ade na dende na Kwadwo Nkansah wo oba nya mesuro wo no mu no so atam na wo kofa wo no oba na na wo a na ejai no na onim se nya mesuro ewo no mu te se ne de on se nsem bi wo ho a Kwadwo wo kekeka na akwakọ ebi ho me yire oda hai ene ye chele no se de wo no yire mo de mo chele no fine efe se wo no yire no be de mo be chele bibia e kama wate ase me de na da me chen no ti sa na so de da won chen but se wo hunu se ensem bi wo ho aye ma bonte mekekeka ya basa na wo huru ase wo huru ni panakoma say aso de 80s ase wo huru so ho wa bra enye se ase de wo huru oba na koma because bi oba no so aye de wa bra wo ho pan wa bra wo ho pa ye da bia mpa ya bon so bi adobe so Ghana fo na bibre je se wo no oba te na mo ne gia na eha o mo ba me adwempan da bia mka se wo no oba te ese mo ne gi fa oba no se wadamfo oba pa o ma me obi bia onkomodifo me yere tie yi esi ya me wo fie wate ase me yere wo ye ma live e wadwuma mu a me wo fie ese me hwe me yere ntino se me wodwom krampo na ntembia me me yere ye kasa wate ase nti Kwadwo Nkansah emfa nye hurusem ye ni bresem ne da ho no me emfa nye hurusem because hurusem na wo de ye no wo huru oba na koma wafo bi ba and 14 years ene nipa na wo na me yere tiwe na makofa na me ne tiwe na bibia e kama me se ai makofa na say na life enye na wawie no kura no send disrespect to oba no wate ase wo send disrespect to oba no ya me boni a kasamri ka wanya ba ma bia wo nanim e che me ensem basa na da bi na Kwadwo Nkansah wo na be ma na o be ma se bi se de wo akonya oba bi se sa no so bituma nya be ma se oba na Kwadwo Nkansah wo ne me boni ne nti na wonye nya be ma o ti se me no se oba na fa na china na ana se Kwadwo Nkansah so oba na fa wo chi e gina wo so enwoma wo ye na ma oba no so ye de e fa wo chi because so be ma bia no oba te a wo ye oba ni yi a oba no be sa anwoma no ena ni nyina so namfo bone e ka ho enamfo de e ka ho nti Kwadwo Nkansah se bia we ka se bia na wo ne oba we tikem e chana no oba we tikem no e say at least o respect oba wo ne tie kakra ye mu ma ye se mema no bebre stubborn what I say mema no bebre de stubborn but ye mu ma ne fa respect kakra e ma mai no motie e wo mu so oba bi wo ho a wo ne tie enye wo be no enye de enkoyi but Kwadwo Nkansah we die enkwan de wa anya ade a wasan ba wo betwetwe wo ba no ena wo ba no na we so for ba nya mesuro no mu de Kwadwo Nkansah sa lady we ya ne nam ya oba ya wawale no yiri sisi ento no nya mesuro no mu no Kwadwo Nkansah oba ya wawale no sisi anu ti nya mesuro ewu no mu no bra ya ba monye sa ade no no aso Sandra so bebubo akutia Sandra ya babio o di dad number nyum e be trouble part no ndo nya na sem say just say cheap na o court na be ma so na ho na cheap say nsam no Sandra ne pa akire ne say ase again cheap no kota Kwadwo Nkansah so na sata Kwadwo Nkansah no wuska sata Kwadwo Nkansah again no 14 years sata Kwadwo Nkansah kora ho na nim no na wo Sandra na wo kasa Sandra aba bi asan ahwan no wo kasa asem no wo nya Kwadwo Nkansah nye film na wo pe na Kwadwo Nkansah e fa ahon de real wo na wo cheap because wo na wo pe film no Sandra aba bi asan ahwan wo na wo pe film no wo se Kwadwo Nkansah wa anwalo wa sada ko post o mato wa yi ni nyina mfiri wa komam bias ni nyina mfiri wa komam se Kwadwo Nkansah wa anwalo we nyina Kwadwo Nkansah oba na Kwadwo Nkansah no ne tie no sa lady no
Mon kan chere say Sandra no ba ne fi a ompam no. Na this the Sandra no the year sa oba we no. The same thing for the stars. na me shirawo. The same thing or the bed or the bay. So send news we Sana we are so bad ebe. What I say anytime I see you, I miss my husband. Oh. Ukunu baba. Ukunu baba unchen. Unya boyfriend no be better ho. Na say be ya woda. Sa. No why dey. No I say wafa na sa. Nti da bia me adwempan da me ka nokre. Kwadwo Nkansah ye nyina ye pe wasem. Oba no say penase because ye de there be a support relationship what I say. Because ebusuan ya de a ehun hia. But the Kwadwo Nkansah ye and the facts wanya de. Cause oba na wo kofa na wo no 14 years old. On say ya na da bi e ka say wo kokofo obi ya na nipa no wo so a. Eni kwan say liter kran say mo antimi antena wo disrespect no. Hwe mam de be ka say me kofa Louisa. Me ne etena ye. I say me fa Louisa that na Louisa kra wo be 19 years. What I say awo bae. Awo bae ba akomienu anamfo bone na se fo nsem keke kan say dom ba be ye ya na ompeso mtete ne wontemu. Afre die ye ntimi antena no. Ese de bia me respect nipa no because me ne wo ba. Me nkogina baabi me ne wotena ye wo se ba bi wo na oba tia no wo say oba ne ex wife no e de kire new wife my bi sa kire da. Because se me keka Louisa ho nsem bone kire wa wo so be ba wutrim se se ne me kunu wo so sa na wo so be gina baabi e de aka me so me ho asem. What I say eti me no me nkogina baabi embo me ex wife broni ni di mbone da because de ana me ne tena no no aduane ye dey e ma me di wa boa me ntade ntese me ko disrespect no sabi adesa na be ma pa bia adwon so agu a satam no oba na wo ne Kwadwo Nkansah wo gina wo ka kire no se e na oba no e wo suba oba no de ya sata sa oba na ne boa wo satam oba na nke be fa na kwa abrochire no a wo do no dada na wo tufiri ne ma me ho what I say na wo ye kan wo be gina be se enya me ahia me Kwadwo Nkansah masa dangote kura onye de wo ye no Kwadwo Nkansah dangote kura onye de wo ye no na mercy school na we fine say wasi school but Kwadwo school na wasi wana sa no mani nyina no japade o wa ya ade papa but menye ma Facebook me say na ho na makasa etia no na de Kwadwo Nkansah onye perfect bra onye perfect nyina mema onye perfect nto ba na wonya na nete no na for sem basa na first na nenamu no ho na ese wadwene de eko sa na for sem no ho na ese wadwene de eko because oba de woni nete na se wo no ye wadwene se na meni na jai intimi send disrespect na sa asem funu munya wo Ghana wo munya sa na ma no wo Ghana ho mi bisa Liwin asem sa oba na a very nice lady no ho fe no ho fe enti mi bisa ne se sa time na no woni ska no enti sa oba we na nko oba ohun no na nko ohun no no se ne pa nko obepene ompene menya sure e de kware me na me ya no ma me na me ya no ompene because na bi o sa oba we ogina hwe oba na Kwadwo Nkansah wala no fame and money what I say anything open oba e bomb pa nyankopon shira ma ware so but onjai de oyen because enya right enya fine say ubetizi obi a your friend say nipa ne no wa bre nipa wona na shaase akwaketra na ofa no 14 15 years 15 years now then wo my first child because say omonim ye na ye dey say Untimi for obi ban send nipa ne live na unsa bet na Ghana na sa ankwasa sem no sa ankwasa sem no I wasn't expecting him say obeba abonti because the oye no ekuti anim niwura so what ya sa pepe ekuti anim niwura anti na ni kwan se nka o kasa kra girl no na you no a very quiet person I hope say ni suba ye den because the oye no ama for be we will say wo so no wa rebe den ebegu because obi a wona na bre no wo tizi no wo church na say they see an girl no or part say girl no or desperate just say
oni ska oni adwuma bia ntino asa ono no de eniema ye de fama no ntino oh Kwadwo eno obi wo ha sad se Nyankopɔn hyira wo nyame hyira duru ba bia ho na wakai wo nchi se bi oba no dia na wo ne won kra wo ne won kra o so no wa she video for mon share my mo send stars na mrasa oba wo ne won kra de Ghana for me mo nsu asa anema no so oba wo ne wa enkra na wo ne oba ne jaya na wo started disrespecting because Nyankopɔn hyira wo nyame hyira wo ntino wo de wo no wo ye oga na wo ye sei no da bi o nyame no hyira wo no obetumi asan ye da ambasa hyira na ye de article because Kwadwo Nkansah sa ebu na wo mu ex wife no oba na wawale na kura na eso no so kura tufo okay no nya ne wife no ya ne girlfriend but no mo tete sa awarefo so mama hwade say onye ne wife me boa but say no mtifie baako yeah no aduane man ono aduane ye de ema ne di na am so no perform bia sa so atiase enti according to oba no no kire say ne mfasa ne mana mama no ne ex girlfriend no kire say Kwadwo Nkansah no na omfi no gen ajatum so ofa na chi ho na me pe gen asem gen accept so ofa na chi because as a Kwadwo Nkansah no edi kan yes anioma no mo ohun se Kwadwo Nkansah for na chi nti sa anioma no pushi ono so gen no because na akwa te se gen no won hye de nyesika bi obetoto ntade ne nioma bi on so hunu se Kwadwo Nkansah woni wa bre ono abre gen no ukoset so again kretim ko wia na maame ntoma en kompuna na ma reho no no de akoma Liwin na ebi omko akwa kan se movie na sefo ebu okrompo antoma no krampo gen timi ye de to de timi ko ton bi no diskana ye de ama Kwadwo Nkansah ni nyina eyodo because na gen ne se ohu anika wa no ede wate ase ohu anika wa no ede enya ho ofesem nya de ento nche because me monipa wate ase nche nam se de ne ni giana wo na ne de eje se bia no be sere se no enu ntina again de bia no wo nchan a na ase wo ka kire de bi eyi o wo de be eyi ya mehwo me yo se ntina se oba no enya rehemu se eyi nko de Kwadwo Nkansah be de behwe no but duru ba bi na eyi ba na Kwadwo Nkansah sase se o yusuka eko ede ba o yusuka eko ede ba no ho na Kwadwo Nkansah sase se o reject lady no ho no start se we de ombu oba because e se wanya ka ba akodam won se fame ne de eba nta fe de fame ne eba na ho na sa Sandra aba bio no ebem ono no pe fame eso ye de girl no oba no se na one Liwin na omotai action movies so won it ohun se Liwin fame no eye higher than ono no de nti no obe tap in Liwin's fame se na ebe ya amafo de be den ebe hu no but mama ka se mintre Liwin new wife and montage no se eye me and amaware Liwin and kametu no fo se onsum sa girl no o mani sika no fam bie adwuma bi na onye de 1 year because Liwin we nipa boni nkyere se meka ne sa wo de enti a waje nkura no afiri maame ne nsem eye se wo maame no wo di sika ba na nkura no wo maame no ho no maame no so betima ye den eyusu sika ni bi e de aye de ato aduane ye di nti na waje nkura no afiri maame no ho no because sabi so bad time every we are say and e ka say okay ye ti nkura e de papa because won't me nya sa ade no say we ye nipa boni because say obi be ma bia we ye nipa boni ni na be ye sa ade we say what sit ne ma what your ba ne ma free no abetina won chen because of say we discuss koma oba no to aduane dia nkura no to aduane dia bi be so oba no so ye nya de sa Kwadwo Nkansah so what my whole videos no like a person of say a bema power Liwin no be sa ade we because many of this ade ni di mi anka nya me de enti sa oba nso tie ya na yire no ontu no kunu no fo Liwin ontu no fo pa say because ono so ye ba o enti de odi ye oba we no betimi de bia ye wo because as a Kwadwo Nkansah that dem hu no sa esa ahoma so aba ne mu kakra
Very arrogant. He say ahoma so aba no mu kakra. I say ono a ase ye ntu no fo. Kwadwo Nkansah de no. Ase ye ntu no fo. What you say ntu? Ase do pen wo ye dey. Na ma say wa no. Yes say na your friend. Ma say wa. Say wo tie ya. Tu kunu no fo Liwin. Ka che ne say o ma woman a part in iska. No fanya the ensure business. No fan kra no kan no. Because the girl is. O de ma say wa man iska kra fan say edwa kra na. O de wonye de on fan kra no nkoma no. Yeah. Not mama no, the spirit inside the embrace. Is really in pains. What you say? Also on pressure, but onya bibi anka ope. So one. A procrastination so too gum. Ese usum no. O mani bibi, o mani ska. Don't say, mama, I didn't say. Because 14 years. No, so what's saying a life? What will be about 14 years? And now, the damn crap to so say, who didn't for baby, not then. Now, according to Gens, or so called Nkansah, so paid Drew Socopa. Nkansah, you're so paid Drew Socopa, Sana a partner eka. But also, by the general, I say, Missum Yame, not then, what I say. Now, Missum Yame, Nkansah, then I only a top key, ever far down for. And you saw a top key 8 time over far down for. Comfort, yeah. O for top key, say top key, a your comfort. Top key, any the income amount. I come for top key. On say, be do it, but I feel the sign of phone in an. Omunya satis almost to Nasefo. Oh, into a debut of our own. Ubenya fame no. Fame no dobe de Ubenya. But, as I would to whom say, won't ye will be naso. Nipana would yan and also sign any power any wobba. When any woman, and yes, I'm winning more ma. Cram you know, some years. Would you watch me to what minute? Ghana for man, I know you're wicked, sir. Ghana for man, I don't man, say Mujay, so no vanity. Now when I want and then I will pay, and send a life. Oh no, batna, that's what you say, and then will pay, and send a brabo, because our lay idea, and Munyam say, also go far away now, you could drink cancer. When did to me catch it, was say, Kowalen the Wakawal, because you say, same day, or your bugger, or your bugger, when we're bad pa. Also, window a bugger, when you say a bugano, and that once I broach dear, Mobenyaska. Into chop money now, the bemo ban, so bad, they better sell. Oh, was I a chest class? So, too, walk for bugger because you saw bugger to bring your visa. Until you bring your crat on, so the man was bad, a butcher line, so what yes. Nanka. So, Professor took an idea of bed to bring your battle permanent a year, Nippon over to Timbia or Coba and send a my day, a citizen or butchery. But Kwadwo say yes, so more need to be bar map on church. So more need to be bar. Once a Kwakuma no be a school. Kwakuma no be a school. What I say, if you Kwakuma no I no masu and a mere school near day. A jiguye. What I say, until baby Kwadwo Nkansah wodru. Oku anim kama, bra from. It is a say I want or kasa or class. Who Liwin? Kasa? Say I class. Like really? I was for my episode because videos are me. Me say no, won't me fa obi banya ne sa 14 years now granny sa. Oh no, I didn't know when you na ma. Tama wo fa oba no. Once that time a girl no enua edidi watem chere na girl na ya. Say when ni wo be matanta because that time na girl na opportunity ese otukwa and so sacrifice ya. Eye bibia a jaya kwantuo ne be share won chen ne wotna enti wo fa girl ne cheap wo fa ne cheap so wo hu me say me say this time no man ka wanu tum say better say obeka wanu atum simple as abc simple better ekutie bia ni miwura sa pepe simple better say obeka wanu no say atum wo say ba be huru girl no embe tizi no kra embe chesa nya sa de we am me yere kra bu ofu and also chese Kwadwo Nkansah. No, be 14 years. What go for be 14 years? One messy, what send in life? No, be can. No, be can. Sana jaku di day. And the yen and a jaku away. And my nipa be on. The me adwen the be America. 7 time me pesi see all my life. There be a me TSC. My ex-wife I mean away no. Or me o me na fufu. My coma boom, me peacemaker. Mammy, if you want to lose at all, you go find one and then it's a appointment. Be my wife and a me be a quan at the at home.
because me the respect no ama me yere and I'm the respect to some of my ex-wife say na me ne ye de e won kra nti se da asundwie e beba fie no e se me kan man me ne de ebom de o unim class ene de Kwadwo Nkansah be kasa class na wugina na wo oba no wo shia oba no wo class be na Kwadwo sa class sem kwada ye yifrim ye China ena celebrate na ena nyagopo shira wa na celebrate ofui celebrate under my foot Kwadwo Nkansah wonya timde nkwa na wo celebrate no wo de ebekeka mo kasa too much celebrating Ghana ajaku oba ye bob kala mo pa bob kala ko ma nipa be sere bob kala ene ye kan say ene Judas abusia for video en person when na ye Judas mon share mam me say ma me say wan mon kan kire ne say onto Liwin na Liwin enya so disrespect na ex girlfriend no na M1 no na onfa enkra no onfa nkra so kan no nkra no so nkoma no because enya sa wo sa again onu ujaya obeje wo so ma afro sem brand new so chese aden obura brand new so enya sa wo sa again so no wonu ye dey wonu ujaya obeje nkra na ide e de free sem Liwin is not behaving mature Krista but you're true I know this is best way fufukin you are smart Joe too oh yes me no me name ex wife Brunino me ne ma me trotro help you esem de respect ma me wife for die na me wife mum ene ye de ene etro ye ko fan kra na one na book appointment ye wife fan kra na say bi ko bi me kra bi okra nko bo okra mu di kra na me wife abaka chem so oh e kan say ene de o say you ebia time say na ebia say draw time say me so okay no problem me no o say draw ne ko fan kra no nye de bia kra no kra obehu me what I say but me ex wife boy on ne tie me ne boy ne fine me ne pepi so me mpese me ne nipa na nya bibi ntin da bia me ka se me se Nyankopon e hira me na ma nyeska na ma wo okay ska se ne ya metimi ka akra metimi kra to kra che nipa na because that bia me dadwe ne se sabi tamwa mani tutu e ka me se nipa no e de na ogina ho ye de e de ma me e se o kai wunchi me ex-wife Bruni ti me gino e me de e me tutu empapa so be gu mani masana se da me wife for da hey mama da bia me ka se me hia mama na me ndru be maduri o sa tampo na 10 euro krampo no be kra savings krampo na eden me hia me wife oda me nchen ti me hia no ye start here ne nye me ex-wife Bruni adam for bone ayonko bone yentimi antena na me wie me tombo asem be hia me wife sa tam 10 euro kra savings 20 kra na eden and Nyankopon ehira ya bedu be ye du no enti se me hia no ena me start say me disrespect me ex-wife na kire na nkonso fa respect bi anya dey e ma ne da but me hia no ma na hunu say me free baabi ena bedu baabi nti ese me de respect na e ma na sa respect so ye de mani pa no se de nipa no so no e ya obi nya dey e ma ne mu what you say oh pains aden get no pains nti wo se bi wo na de wakonya oba wo se oba na wo sa wo ex girlfriend no nyamisro na Kwadwo Nkansah wuni mi nyame we am Liwin say wo share part no nti wa hu nyamisro bi wonu mu na mama o share part no da bosom dem Kwadwo Nkansah wo share part no da bosom dem ana 14 years was say girl na life sa mo nkwase asem na mo digu Ghana wo na wo fo oba nam se wo ko fo oba na no na wo na anya no agya no no okọ obetima ko school nka maybe some renka bia wa go school kranka we students anu adwuma bi 14 years Kwadwo Nkansah nyini na jai say oba no ahye de be yes a jokings ne sa anuma no emwa na ye ko kan na office yo part na Nkansah so hwe na busuafo ani emre nka obi part na hwe na busuafo ani emre because the Kwadwo Nkansah no eye no very sad once I come to grant interviews so life and na majapade o sade wo japade eyi gane na earthquake sia na enso yiri ya amanfo dan nyina asese no Kwadwo Nkansah na enso yiri ya amanfo dan nyina asese no masa se nyame hyira wa nipa wo no breye no ese wo kai no mensa megna social media and disrespect nipa no na waye na again no de wo for ba nyamesuro no Kwadwo Nkansah sa oba we anete no nyamesuro no boga no table che nyamesuro no makeup ni ba nyamesuro no masa ya munya sa amunyo ma no ya munya sa fake life no
because obana nete no a wo se akwa wale no Kwadwo ese o yes steady papa now did se wa wale na wote ho no ye bom price be ko ye kama na me dia wale de me kasantia but answer Kwadwo Nkansah wani be je o wale no obana nete no ne ekoso nyina so fa no ho adwen obana nete de ekoso nyina no won so ide won so fa no ho adwen said the one share the same thing also the birthday also o de be ye no it is how obana nete sisi no so the birthday e be da ho nti ni nyina na say yes ni nyina na say Kwadwo Nkansah no yeah fa ma me say wa ni nyina say Kwadwo Nkansah no wife no ne wife nti Kwadwo Nkansah no fo o pass ndwe e wona walem o pese because so say sa na ma bi say no e na ma obi mra ma wo mbedi o ma metie sa na ma bi say no e na ma omo xx for no ekọ enuro so ekutia Kwadwo Nkansah e be beto akọ aduro so akọhe Crystal be o se please share mo nse what I say Kwadwo Nkansah be beto akọ aduro so ayi say o se wa wale be gina aduro pie no beto abo wa wale ho ban da aduro se ya wale aduro mo awale ho ban kan akire Kwadwo aduro se ya wale mo awale ho ban se wan so te part no out ama part no ntimi ne ma antna na wan fa ebu ama part no na part no wan ko ba bia krampu na woda na wosugu no mu wodwene adwene bia obeta ba social media so e ne desema wale but to me no ne tirim no de e ne ya because ono no obenya asam ne wona nkete ho a ono so wo enjoy as see an ono a wo enjoy you wasan ja ne life amana wo so akofo achi wa bra wo na wo start ye wo e na wo start ye nti wo de ende ono kokoye bi de wo sa wale jaye wa ye de wo jai no fine wo jai na fine what you say okay ya ti ase but behuru no and I say woman sika because that time the problem ni na ne says that time no so or ya kraketwa 14 years and I would no enti na ya ka say so soon because was saying life maybe because that time ko betimi aye den ka sam ko school and I say opedwuma bi ye dey sua but ni na chance no what say no sa pepe shall remember that time no we say to no dey bi am ka say se what wa so mo adwuma dey e han adwene mbe han ne say nipa na wo ne na tena no nipa na tena na sa nipa na wo ne na e de ekoba no sa nipa na ese o mu hunu se da bi o se bibi krampo si na se yentimi antena ese ye de ese yetimi ye de esovo enoma we ntem because enkra wo montem adentina se nkra ni montem dia fine but se nkra wo montem a ese ebuo eba montem because se Kwadwo Nkansah se ebuo ama montem a ono umano later no man beble mu Kwadwo se bua ma wo ne nkra na ma ntema akora bi no mpɛ na ma asem akora bi apɛ na ma asem se bua ma ntema e na ge na wo ne te no no boga what I say e be na wo nya time say oh you good to say me yes na you yes as a step mother no the way on be say ma afia wo no wa na be je unsem nti me de Kwadwo Nkansah obi no wotan wo but ase wo ya ye too much and no maybe too much as a huru na as obe huru oba na koma what as obe huru oba na buso afọ akoma chese na de why Kwadwo Nkansah Liwin enti no amanfo ni mo dai bi Kwadwo Michael Jackson krampo na otototo nsa ase bebre wa buruche krampo no ono kra na ne di na we Kwadwo bu oba won na wo de Ghana fo mema na da bia ebi mo nyomu nyina ebi mo embu ma what I say woni nipa no wo wia wonim se o we de madwo nso agunu mu ama wawo enti no wawo no nko ade menya no what I say no Kwadwo se wo ba no o court bia mu a wo ena da bia bebo wachi so ba no court bia mu wo na bebo wachi because o hwe bia the chances bia enam wo so a ebo na o hwe the chances bia enam wo so ebo na sa chances no ebia ono want na sa am nko eden ko nya abruso but enam wo nti no sa chances ni na eden na se no o se no nko otu kwan ko otu kwan na Kwadwo emese me ka se wo mese ni life because on to choose that time na girl no you young me boy abusiafo that time 14 years osha it is a wo be man na won wote no se wo cheat a 14 years there no onim yo ono so be cheat bi yo me patch me put sense so what you say just Nkansah me put sense atu na adwuma and every
14 years old show. There so no part say again no say again na kire say ono no se satan say we can no sha. Nti ono won so ni monim say why bi on so kwakwa de kwakwa ye bi. Aha. Nti wo be ma na wo no kokoye no. Wonto aduane say nwufie. Chese woni ni nya hwe. Oba fia. Wo pie wo se me court set so na wo ne ma hwe hotels. What I say? O sole a wo no again ma obi a wa wo enche ye kasa. Wa ma me buafu. Enye because me de sa no ma ne de say unim say obey sa no ma na oba na wo ne ofie no ese da bia de buo de e ma oba no. O respect oba no. What I say? Wo de pie ko jimi pie de ntina kan tete no. Mo be nti na bo de sa mentality we atumutum say be ma cheat ye okay but oba ko cheat dia wrong. And say ade ne say gentia ubusa me. Gentia na ye de tu etirim say oba ko cheat ya wrong no say. No so oba de Bible mu kra no wontimi nwale mienu. Be ma de betuma ya wale me. Ba be ma na ti. Me bom pa chomba. Be ma na betuma wale mienu no obutum. What I say ene adwene de ekitawo. Us enkan tete no. Na ye nanom etimi wale ma mienu miensa. Na waka mu nyina bom ofi baako. Obu sa ma ne nyina. But ene no untumi nkoye sa ade no. Ene oba pie no oba pene say kona ko wale baako ye de ebeka no ntima me esa atete ne ma ne de ene me adwempa me mfolo because na me tuwe me ntimi nkasem ko wale mienu. I just said you were dochi. Oh Dabi hi Dabi ma me ntumi because still ene no say odo na Nkansah no wakoma ne kita wo no na ho odin ye sei akoma ne kita wo be ma no na ho odin ye sei se mkwa ko wale 2 sa 2 na akwa ko wale no esa cheke say me ne we be wo esa akonhoma Uma webi ene so man be challenge o montem titene de oba no nya no ntoma bi gu ne shank mu a we de wokọ but ene de wuntum ko wale 2 enye possible what I say se be ma de be betu stubborn say oh bia wo akofa ayerechi anase bi akofa wo mpena chi anase bi abi say but sa no mani nyina ese oba na wo ne ntifi no odi buo e de ma no wodi buo mo oba no a oba no ko ye bone bi ntia woda. But see am me say me no ti na me am mfiu me pie kwa abonten a je say me ye bia no me ba fi a me meye me ba me no ye ni nkomo ye nkasa ye nsere bibia nya bibia nkoso na se si a na bia kokunya be ma bi e wo nchen na sa be ma ne ni start say omudi nkomo a se woni be keka sa be ma ne ni woni be kokwa sa be ma ne ni enti ho no e na wo be hunu se na ese me ye de ese me tie what I say but say me no se me no wo fie na se bibi ekoso a ebesi dey se obey dey owo no obekasa won kasa obesi dey please don't talk too much not your stomach will become big because of air. Oneme so we are in chair no. Oh, Liwin na mama buafu. Liwin mama buafu. Some parents no patcho mun share video my parents or more Ghana. When our mama Liwin issue waiting when our mama mumma angot na be maso. Another son man they say when our mama yes answer phone be and akra 14 years. Na odam kunchire wo Ghana. Akra oba no onfa ni nya hwe. Obebu ni say you trash. Obebu ni say oye chese or you're useless. Yeah, I'm a junior woman. Oh, me about Matia Dasa pa, ya Dasa. My wife won't Nkansah too much. I said, you be a fancy for the moon and way bush for in a mean house and what advice. Now, could you Nkansah I am a boof. So, and today be a man that mechanical cray, at the actual say, could you Nkansah? And your ma way, no, who say Hurobana Kuma, Jaya Kumana Urobano. What I say, when ya Kumana Urobana or Bano. Eden sembia eni kwa so woka ebe ba bonten abeka ebedu no wa Nkansah besa gina ba abeka san na wo film na film na wo nti no na nipa no eno ye de kasa nipa no ka sembia de edi gu so na asefo but kojo enye film semo yi film semo to nchen wo ye nipa yi film sem ye de fa to nchen me de meka no kore da de edi akiro oba de no oba atia eni kwan se bibia si omontem a na wo ye be ma nyansafo Bema wadwene ko akiri a ye Ghana fo ebi mu ene ne meja ya ne a wabetras ne ye de se ex wife
your ex girlfriend near the sumo near dio matem near cansem and I'm ex girlfriend why see now was senator or baby a bema be before be an or bed the same ex girlfriend that should be a bema no nisu bang bema no or no so I imagine say also no the same thing of free chain or beko say or bahu for wakako sell at the actual no the same thing or the bayo nti say bema and what now no jai no ko baby koko sell now the o say or bahu for no befa no be now oh no ba we dem fa na suba bone no suba to say wonye the same thing on the bayo ti Kwadwo Nkansah baabi a why the wadru no nyame ahira wo say the wo kana obi no otan wo obi antan wo nti jai kasa no sa wonim sa won so o maga ni ska e ma ne fa ko ye adwuma bi ana sa won fa ne mana Kwadwo Nkansah jai sa to no mana wo ye no bra jai sa ne ma no what I say jai sa ne ma na sam hye adakam ntuma kata ne ma so jai sa ne ma no enya won say nyangopon ahira nti ofi say Kwadwo no keken a wo celebrate ya me waji din die me no nya asem a na akoka kire obi a wona me nkan ne pa na obeye me say Kwadwo wo celebrate Ghana celebrity o Kwadwo Ghana celebrity Ghana wona wo celebrate na de ende enti Ghana wo no Ghana part na wo kana asem ne say we are celebrating nti waji din no part no nya part no start na celebrity Kwadwo Nkansah part no start here now you celebrity na now when you celebrity o nti once a part no start here now when you celebrity no and for celebrity some brofu part na so because part no woni mo once na obey you celebrity na wo no so ye you who as a celebrity David what you say was also what attack kan de atantan de e wo ho part so what attack atantan de e wo ho eno so no correct because the show first pack Kwadwo Nkansah me money pa de the show first pack Kwadwo Nkansah na satan pa part obayo so ya ade o na satan Kwadwo Nkansah ho ba pa de ade de we na nimma ne nanim be ye de na Kwadwo Nkansah we nyina na Nyankopon ya adom na wani na twetweko kakra Kwadwo nyame ya adom na wani na twetweko kakra wo say be the suspect part no Kwadwo se na de wani ma na twetweko kakra me boa wani ma tototo kakra nto no part de onye obi ama oba na wo no tete atantan de e wo ho no satam no part mumpa nyambe shira pa because atam pa de se Kwadwo sata se nye part pa na ma wutimi eho ba na menye so ko ba bia befa wo Kwadwo Nkansah se nye part pa na sata mo so mu a ko ba bia no befa wo Kwadwo ko ba bia amfa wo because atam ne nkoye ketekete kra no kra de ba ko pe ma men kan kire wo ne nkoye nti ne megina wo meka se e na part no e na den e ma no bi so spa de do frɛ ni penny na we no ho ba pa me check sa atam no pa na ne ho ba pa de obi sa dwe na ni no anwenwene sna ye na party wa bre wo sister wa bre papa na wo sunda ye fon so wo ya man bofu part na so da ye fon pa na Kwadwo Nkansah na brofo so no da ye fon na wo so na Kwadwo Nkansah na enya akukuduro na wo Kwadwo Nkansah na me Kwadwo Nkansah masa fa Kwadwo Nkansah nto nche ne ka no kora nkyerɛ wo nya wo ye ne nye nya wo ye ne nye it's the same thing ajako be nya fame na fame no wura ne tirim satam ajako oba satam pa ajako enya ajako na ajako no osna bebe na ajako osna bebe ajako be nya fame on sika ba kakra afido ba wo ne tie no wo so ba ne nyi ni papa ba ne ebeifo ajamunya skana mu ne mu nro so na asofofo fake fo so na be no wo ya kan sama to tirim na oba we de onye no oba ne nya akono trai tama na woni bi no ene na oba ne nye tama be nya bi no ene oba ne nye munya sa nipa bone sem na mote o my Ghana mu a mema no mo ye no sa adwon bone ne kita mu na mema no ntina bebiri no munya fame beduru bia na asa agegu no Ghana celebrities no hwan na timi ko na nimu akoduru ba bia won sese kwakuma no wa mi school kwakuma no bie school at the end no ni area mu ofo na nkasa no ene kutia no what I say Liwin wa bie school ba school na nye guarantee catch you straight school nye guarantee ntim fa ho ho ena school because of school ntino ena me de me ho ena na school no obi ayi ne mafiri oso e Kwadwo Nkansah obi ayi ne mafiri school we nti nya wa dwene se wo na oba wo ska do man kra to de ne de ma me benya bi edi ntina adwem poni kita wo papa wo sa Kwadwo Nkansah no
adwempone kita opa be ma bia ntirimo odi bia na oba wo a no agye akra no afre oba no say because of sika ebekọ ho Kwadwo the time ka so wicked no say me te kromo yi me ma wo busumi bia no be 500 euros and something ekọ every week bia msa ko fa nkra no eba me nchen check busumi ka me bo nkra no ma nkra no ma me no e dia no be de me hu so okay nipa no me na wo me timi na ntra eni kwa se me te nkra no free ne nchen eba no sana no wabu nipa na bra no su ma me na wura be ho ne life a oba mu nyina cause waje nkra no because wo bu ma me se woni bi na tama again no tana Kwadwo Nkansah na wo bi court wo Ghana mama court be ye ka court wo Ghana na court be dia no what wo ye de se ade ne se Ghana no da bia na me ka se sa ade we se ne ya ade bia wo de beko ye beka se ne echina but sa ade we se no Kwadwo Nkansah say we ko me oba ne kwa so de ko court sem na sefo what I say but esen panyimfo timi chi Kwadwo Nkansah na tena ase na ye ka che Kwadwo Nkansah se Kwadwo Nkansah two options ene de ma one either say wo de nkra ba maame no na maame no nkra ne didi a maame no so nya bia ye de adi what I say maame na ye de nya bia di ana say wo de ye kana say wo ba maame ni ska na maame no so timi dai de bibi na maame no hunu so okay ade a me de me yi ni sana se mpanyimfo no ene ne tena ase eka because wontimi nje maame no enkra ne free ne nsem na won sanye de end suspect maame no na saa oba na wo disrespect no ona na saa ta na hu pa no na wo da no oh yes mama men kan kire no Kwadwo Nkansah tama na hu pa no saa ta no part na wo mu no saa ta part no ene oba na wo di wachi part no oba na wo ne wo tie ana wo no ye de ekọ eba but net de Kwadwo Nkansah so hwan efe kakra nti wo part ndi won fataw fine wo so ba na boy dwaman wo so na start into ba na boy dwaman na se wo no wo so ntimi nye de entra bi mu a den ese oye ese wo sun because wo na wo ye na oba nso sua bi na sata no so na wanyini ya wonye saade no wacha obi ba okay on Kwadwo but what I say wacha obi ba 14 years ene na anyem amanyin se na sei ama wasane na pepe so asan wo aka pepe so afedo wie ya am say second born as a first born am say get nya 7 months akra nya 7 months Kwadwo Nkansah esa enyem no what I say esa enyem no e say na de wo Kwadwo Nkansah say na me Kwadwo Nkansah me Liwin na de masa o Liwin sem no fo ni ebu ajaku je na ajaku ama me en ajaku owai ajaku nya ska wo disrespect na yire ajaku nya ska o yeso ba no su ni mfaso no en ajaku no owai ene hu ajaku e won fa enya politics na ajaku di no ko wura mu a nka ajaku kura betim din biem kentin din biem sa na wiase nyankopon ye ne nyoma sa na wiase nyame ye ne nyoma sa woni oba ne ntimi ntena men disrespect no kakra betim na support oba no fa support no wonko fa support nipa no wonko but men try so no oba be jai na waje nkra na firi ne nsem ene oba nyai na waje nkra na firi ne nsem no bi ka say see Liwin talking about class Penye is dabi ye de yen we show mo bad yen we shi na wale ne bad say be bend in tears and I say be say dabi ye bonfire say obenya say na wale ne bekoso so obenya asundwo na wale ni mu no ene ye kan ho asem say asundwo na obenya no eno na eso ye de wotimi ebo ho ban so ati ase na wotimi sort things out with part no because one sort things out there part ni so obisu part ni omo bi obeye no ebekọ atie Kwadwo Nkansah see and I say girl no ko ni ska or de be court like or de be follow ya asemo no problem because no best place da bi mam ha de ten say see ano ekokọ to a enyi me de unsa nkrata hene de adebu dabi tie wanwale no ese court ukoka de court okoje ne ma okay nkra ne de nkra de obetimi le nkra na sa na aka de a okay nkra na sem de a obetimi de court na oje no so a wo be hwe nkra no won hwe no say eno de ese girl no etimi eye na nkra no be di ne ho yes and the nyina no ye be videos a support
ama Kwadwo Nkansah be twena chi aka ne nyasasam me catch no first video me catch no say me ba no boko won fan kra no enkoma oba no nye de ene ne entena what you say was the he said the lady is dirty Kwadwo Nkansah sana Kwadwo Nkansah kan so oba no dirty na Kwadwo Nkansah ka dirty a wo sa atam na oba so atata tantan de wo ho no sa atam na oba no dirty oba dirty na say e kure wo bo hu dua o oba o dirty ene ne wu ba ku mienu miensa oba o dirty no ene ne wu ba ku mienu miensa ewia se ngasa sa na tie sa na tie mun share video me no what you say sa na tie na wo no o sa ba social media ehuru ge no Kwadwo enye me fire me adwempan de me meka no kra akere me gu me anim as too much because wo Kwadwo Nkansah enye Kwadwo Nkansah o se na movie yi ni nyina na to nsum movie industry no se ni nyina ato nsum atapa ansam because of say wo Kwadwo Nkansah kra no woni kwa kuma anu movie bia no mo ye na nyansa bia wu atem die nko a o sa anko ba bia Kwadwo Nkansah woni kwa kuma anu movie bia no mo ye ya na nyansa ba akokran ekrompo wu ene kwa kuma anu de ne dey motivation speaker ene o de ne nam honom aso na ye se na ye ono kwamte ye kra se ono ba no kra no ba no kra ja no kwa kuma anu no ye so ba na ja na waso a yira betena America ena wote Ghana na wale ne be ebi na Liwin so akofa burger ena nti burger ne se burger ne betena abrochiri na Liwin no watena Ghana woda mu ma munye ja sa ankwasa se ebi na patapa ebe hu broni a ono no eso be fa bro mu de jimie sa na mu de tete wono e ka se oba na ye fin na de oba o ye fin ye ne wo Kwadwo Nkansah oba o ye fin no ye ne ewo ye ne wo ya munya sa de suspect no unya ska dia na onim oba so wale no meboa tunse mo sa angofo na munye nyenska na mo dampe sa ama na omo na obre ni nyina no unse ukwo wani ma na osansan wachi kumba ko wani ma na osansan wachi ba mo start na mumu sa ama no mo start na mumu sa ema no because oba o no obebre no wantimi na ntana na nya guarantee se mbotimi atana wantimi na ntana eni kwasa o de suspect no say o ye fin na wo de we need ye kan also oba ni oba o wale oba pe oba nyamesuro no mu na wo Kwadwo Nkansah wo no oba ya wafa de se nyamesuro no ya munyi sa fake life no to nchen sa mu krife no munyi to nchen and sa Sandra babio no ababio se wan karma is real oh on the omu de bi no karma is a BITCH on the omu de bi no okay because wo no so kofa impena na say wo ware a obi be betare yo na wo hu pains the side pepe the way sit here obi de bi no message me di beja o atia mama tebuso ambaso I can food develop organic skincare product amount obaso no follow page side pepe na wa like video na wa share video sa na girl your friend is mama say wansa ayede aka video sa tebuso I can food develop organic skincare product amount divine e wo UK or boy adwuma what ya say open ku a be man na so baby afifro stretch mass afifro ni nyina divine eye ho ayi contact no and also kwa bebo Adwenepahene TV na Becky TV na menya o contact from wo so benya o discount kama person o your banner person color no shining like a star some wifi we be man person o color no dey e toso kama te se me a mo contact divine tuntum obenya ma kokko obenya ma half cast obenya ma ku bia pe bia ono anaye no answer o kire wo color no aya ma na me say ka for your health yes so that the amount person natural hair so the me etwa ntien tunye so chin ya health yes ebe repair natural hair ma kama pese o twuti na twin you know relax kama gu kon ho a health yes ebe kire all time obegira phone so a kire chu bia de kama what ya say sa pepe health yes number 1 health yes kicking na me say ka for tap send ed amount download it tap download Adwenepahene code ni she sa €5 sa free of charge me and am that chew £5 $10 what ya say ye na chew nti wa won download tap bia no mesra mo download tap Germany for no nyina mo na mo download tap mesra mo na mo use promo code na Adwenepahene mo se na be ya wo hia bibia na anase bia tap no download na wo send this kana kofi na ahwera se bibi etochia anase bia wo download app na wo hu so ya
how to connect with online banking na mesra wo say contact here ne so yento ebuase ne de ne nchechi mu kama tabusua e da mu nyina amase Liwin passing German ni best dey be careful sai pepe Kwadwo Nkansah oh anu tum say wo o kana tum say oh mo girl da o onya kasa no nyesa na say wo o boy kutie bi aso ye nyimi ja no kra Johnson na wo ye no Kwadwo Johnson na wo ye mba social media wona mba motivational speakers say wo nya boy wo man what you say tia munya sa anema no na nya de beboa mo me adwempan de bia me de meka no kra de achem tebusu de mo ase ye de mbesia waso a na wa share video no se de wonu ebiso wote ba bi be de benya bi ahwe yen ka no kra na follow page no like page wa un follow yen follow send e be ya video bia ba o sabeka mon subscribe na meka busu aku no princess ochia mo sa pepe mon meka busu aku no na mon subscribe Adwenepahene TV subscribe YouTube mpamcho Adwenepahene TV or YouTube subscribers no yehia more sa pepe so the videos no ba mo sabeka Becky TV so ye the YouTube na mo subscribe Facebook mo subscribe TikTok yo Instagram yo baby yo what you say sa pepe me so me wa TikTok se da munyina maso nyam kopon ya adoma e be sen share bim de obedie de obehye e moda me da munyina maso peace out.